Yaitu kumatamu taunge, tatambah umur tapi kurangi sungai. Hakikina. Lahiranna tatambah umur tapi hakikina sungai kurang. Betuanna tuh talabiku iya ku bilangan tatambah. Ya kumatamu taunge, tapi hakikina jatata tuo kulino beti namita na kurangi si buang alatan. Karena sesungguhnya perjalanan kita semakin hari agak tujuata. Pada ya deperi minggu buru. Pada ya deperi mi akhirat. Lahirat tak tu tiloki basaya sosok. Situ ngatongan ada ini sediaka aja tak laku buru itu. Menuju kepada kematian. Lahirannya pada loki lo basaya sosok. Tapi hakikinna tuh talabiku. Tomelo je menguju akhirat itu dia ini sedih ngaleta. Minimal yang kita pertahankan, yang kita minta kepada Allah. Pang ajak kasih talanga ati. Mapet tu papojin nari masigi iromilo tilori pengalata. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina Muhammadin bin Abdillah la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para panitia dan pengurus masjid yang saya hormati, saudaraku, Bapak Imam dan seluruh pegawai syara yang sempat hadir, Bapak-bapak, teman-teman para pengurus safari Kabupaten Sidrap, seluruh jamaah safari, jamaah sholat maghrib, semuanya mamuareki padang kamana lolongat dece lino kueto padeceng akhirat poleri pengalatana. Amin. Sipatuki nania pada sitinajeki mapuji-puji laurisi siara jannah pengalatala. Baru sesaat tadi sama-sama kita melakukan sholat maghrib sesuai yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yenaritu nasi bawai berejama. Rionrok kaminan nafuji pengalatala. Yenaritu rimasigi Ata mengena tahu rimasigi papole deceng tetonga sempajak berejama detuga garumusna sangadina famasena bawa pengalatan. Dena wadiki makada telomona lisa masigi Pak Aji afak macawe mema polana fole masigi. Jene rumusna Eropa. Magai pertanyaan nat tamamana ga masigi to macawe bolana. Ibu? Tamamana ga masigi to macawe bolana fole ri masigi. Kan tidak. Kadang-kadang teman talabiku engkalai lolong atau matuatta lebih maleleng ilo masigi padahal mabela bolana ribandingkan to macawe bolana fole ri masigi. Betul? Ternyata tu rumusna teman talabiku ko engka makada pantas pa anu lisa masigi nasabak pensiun memang nih dena gagal nurusu dena nasibu jana tu rumusna ya Bapak Ibu. Apa magai pertanyaan nat tamamana ga masigi atau pensiunnya? Kan tidak. Saya kadang-kadang sering melihat tomatuata kasih luar biasa matore pana. Magalung itawe magalu matoy. Bahkan kato bisnis na. Tapi jalan usahana, jalan jama-jaman na, deto na halangi teman talabiku, tilaw masigi mabirjama.
Angka matolay lolo ngad deto gaga jama-jamana. Apa wattunna loki lo masigi eng kami tuda-tuda. Lesu ki boleh masigi de panasare tudanna. Betul? Berarti deto gaga kesibukanna. Mage pole nade na lo masigi de gaga famase na pungala tahal. Makanya teman-teman biku idi tima ceningnya mofa atitta tinalam mofi pakulip pungala ta'ala tilau bolana pungala ta'ala tatonga sempajang akhiran nuki alhamdulillah amuari na capuri ki dece apa angka tumatu sewa watu tolau si masigi tapi desi tu makaswiat desi tu mas sempajang nasi bawai tenang tulina poleki ami taureng makokwe sementara tanla mobi deva gaga paganggu mega mopa masigi maluan nama sakka melo leliseki pada dia masigi tak luar biasa balona tuh terlebih lisak nama nih faru lai fikiriki makanya ringa-ringi aleta ancaji ki lisak masigi apa angka matu sewa waktu tolong matu masigi tapi na boleh kami taurang ibu dia kata keadaan nama kokoe seli surat tak ko Irang apa Palestina aja nalai rampe matahun 50 tahun ni ye Irak ke sini siaga asona ye wadi haru jaji kasili surat tati lo mato masige tapi tulingkan wana-wana na karena politika ki matu bali filur aga matu karena ki ya ini teman talabiku masam panjangnya nato tenang tuda sige makoko salewangat taja waktu sempajang syukur ki laku-laku nih yene farallu yillauri pungala taala teman talabiku annan nungan nari tujun nari asang ngedenceng nan niya nalaki pungala taala mati ri capa-capa umurutta na capuri ki deceng aja nero lampe umur bawa tuli lau tabe papa melebihkan dia nama rigaga milau ki lampe umuru tapi farlu toyi lau tuang talabiku annungan na nanya acapakan na decenge ri umuru 70 ni tahun na umuru na yemo parotina laku baca lampe ri umuru ku puang Allahumma tawil umuri Allahumma tawil nama lampe ni umuru tak tu ngaji onro lampe na umuru tak tacaw ni umuru na nabi tak tu umur Nabi tak 63 tahun, betul? Apa sahabat merepena Nabi tak? Pendapat jumhur Umar, Utsman, Ali. Pengeluta Abu Bakar juga 63. Pendapat jumhur ya. Jadi kongkana boleh ripalawa ngetai. Yalang umur 70 tahun. Lama lampe ni umur tak ya tu. Ya kalau mau milau lampe umur. Ewa kita tarik payment dia pota. Apa ye ko fole amulu kenge. Ye ko cenna bene tak tarik pay poi. Apa magai rumusnya dalam Al-Qur'an wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Nigi tawi lamperi umuruna. Mesti lay kurangin teman-teman biku asal anca jangan mesti kurangin. Asal angka tomatoa kurangnya itu umurnya minta tambah tapi iya mana napa birena pengalatala realena mesti kurang. Matanna tetap mau 2 tapi fakitanna kurang. Daud cilinna tetap 2 tapi paring kalingana kurang. Angkamoi di mana 2 tapi iya fakulenna 5 kurang. Makanya biasalah pada majelis taklimnya maka raka hati-hati ki iko siruntuk ki iro set dia tahu nang karena podangi maka dewe ibu aji pada macuaki tak pada malolo ki aja teman tepe nagombal mi itu ibu nagombal ki
Apa ia ko macoy tahu mesti kurangi. Ia rodenan kena kurat to matalabi tu pangelorat tami, tapi fakulet tak kurang. Makanya ketika Allah masih berikan kita kekuatan, ifakiguna nih capa-capa umurutan. Tigo DC. Dia tu na isa dito talabi ko bilang ngaso man ni aso na juma ko di chawi se diong pono lo muharang. Chawi sero labe si tahu. Yaitu kumatamu tahu nge. Tatambah umur tapi kurangi sungai. Hakikina. Lahiran na tatambah umur tapi hakikina sungai kurang. Betuan na talabi ko iya ko bilangang tatambah. Iya kumatamu tahu nge. Tapi hakikina jatata tuo kulino beti namit na kurangi si pangalatan. Karena sesungguhnya perjalanan kita semakin hari agak tujuata. Pada ya deperi minggu buru. Pada ya deperi mi akhirat. Lahirat tak tu tiloki basaya sosok. Situng-tungan ada ini sediyaka aja tak laku buru itu. Menuju kepada kematian. Lahirannya pada loki lo basaya sosok. Tapi hakikinna tuh talabiku. Tomelo je menguju akhirat itu dia ini sedih ngaleta. Minimal yang kita pertahankan, yang kita minta kepada Allah, Epang, ajak kasih talanga ati, mapet tu papojin nari masigi, iromilo tilor pengalatan. Supaya magai, angkaman na tumatalabiku, pamasena pengalatan realita, nalaman ni mati baja sangadia taro-taro na realita, rigo angkata koki masigi. Minimal poliki masigi atau napa kilo masigi. Selalu ada hubungannya dengan masjid. Baru-baru kawan rumah taksia ke daerah Wajo, Liu. Maka dia ustaz kasih tomate asal pereng. Oleh ni majen ne nafaki ni wajuna, nafaki ni jasakna. Magi waktu na melo masu salay kamarakna, tagale aja na buang mati. Maka daka itarimi ni niat ni itu. Itu sukuru na sabak magai, yalay ripungal latala rigo angkana, angka jenek. Loi jo kamalep, berarti angka amalan itu ritarima ripungal lata. Agar na pedanga keluarga na, ye memang nasa tomato aku ustaz. Termasuk panitia masigi ikut pengurus masigi ye kodega kalau mak birejama dua mitu nasabari ye kodena malasa masuk saliwa kampung tengara ceritana pak jamaana makunreye jamaana masjid Pancasila tandu tedong ibu ular ramalana mati ko masigi ero abiasangan nasali surat tak akor masjid Nurul Imam Pancasila. Ya kong kami lo mapabuka na bawa ro apa bukan ako masigi. Supaya dia na halangi tahu mak birejama. Apa kadang-kadang kong katu mapabuka ko bolay na mabila toni bola na fole masigi, jaji apa bukana tapi nasolangi birejama, nafa birejama. Jadi asimaturusan na kro sini na romelo mapabuka na bawa ko masigi. Sebelum buka puasa ada tausiah, ada ceramah. Dalam kondisi seperti itu menjelang buka puasa tudangi meringkalinga ceramah ko dalam masigi ang kajenetna ular ramalan na mati. Ibu-ibu jamaah masjid Ansari talu tedo. Nyama patong talabi ko balo pa yita matengan na ko mapakwa. Dan betul keterangan na panite tong talabi ko yaro jamaah. Yeto meron na cerita na panite makade ko dega ke kumasigit ta kung kawat tu sampaja na dega ga dua mito na sabari. Ya ko de na malasa sa liwa kampung. Akhirnya to talabi ko dega ga watun na maleka jampoy tiwi mangolo ri pungalatala kecuali dia dalam keadaan di masjid atau ada hubungannya dengan masjid. Saya teringat dulu ada sahabat yang cukup terkenal namanya ya, masyhur ya cerita kisah. Asalnya Sya'ban.
Ye Sya'ban itu mata lebiku onro di masigina matata onrona ko masigina nabita. Selalu di sak pertama jiji mamulang, kemudian sebelah kanan. Jadi iro abis tangan ro pengulut tak Sya'ban asal jok ke ko masigina nabita mewe sak bere jamaah ke nabita selalu di sak pertama sebelah kanan. Apa ero sahabat bapak ibu madu parupa modelnya ko tamu masigina nabita. Angka sahabat ero detosi nama nafatat onrona. Lecek-lecek. Lecek-lecek. Lengin on remas sampai jam 5 waktu, lengin on remas sampai jam sunnah, lengin on remas sampai jam maghribi, lengin on remas sampai jam isya. Hampir semua tempat di masjidnya Rasulullah itu furamana non remas sampai jam. Ke sahabat makoro. Maka dengan harapan memuare isinin na yero onrong biasa nonre taton nonre sujuk nonre tudang manca jisak bimana ngai sorry mondri. Sehingga dia selalu pindah-pindah itu, pindah-pindah. Lengin nonre mas sampai sunnah kabelia, lengin nonre mas sampai sunnah ba'diyah. Engkau sahabat pada warna pengulutan. Sya'ban matata. Jadi tuan terlebih ku nariko engkau papole ya dua jadi mana? Engkau maka pelingonrong, ya dia nak berigan. Yang penting jamaah tetap muki. Jadi mana maka peling itu tuan terlebih ku sujadat tak niya suruh bawa apa tahu nak degangga. Pada ku malepa itu. Kalau saya tuan terlebih ku saya lebih condong itu, lecek-lecek. Makanya itu has safari itu ngata lebih kok dena gaga ka pacawe ge sabinna. Mega matu manca jisak bi ko akhir mah ye kana masiki nonre mak birjama. Betul? 50 tahun kita jame. Lecek-lecek kampung. Bahkan saya ingat saya dulu itu bukan hanya pindah-pindah dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan, dari kabupaten ke kabupaten. Dulu saya masih ingat begitu. Manca jisak bi mana yang ngata lebih ku siaga ye gana ye ro. Kampung ilaloi. Siaga gana tanah-tanah atau terlebih ku melodamane. Apalagi ku apalana memang ku natarime pung Allah Ta'ala. Kita bati ega. Acannya na bawa ban na motoro oto melo lagi bilang. Di kagamulin rekeng. Betul? Tareke ni kere siaga putara ban na motoro ta idi boleh pangkejene latu koy. Ibu? Tareke ni gere ne accanne na banna motorotta accanne na banna oto ta fole rappa joka kumiyi mak birjama. Na cicam macen nesi dia pala cicam macen nesi di dosa ta iloloreng. Kali apa bana motoro, apa bana oto. Makanya biasa tu apa letukan maka rakyat tu setengah-tengah na ko tolo masigi mak birjama ko tolo mas safari erong ka oto 10 roda na oto 10 roda makanya jalai pake. Supaya megega palhang. Megega dosa ta iloloreki. Apa magi tu terlebih ku irfa masina pengelatana na letei deceng na letei fa masina fuange. Na irfa masina pengelatana na sabari tolisa suruga. Na to materi capa na decengi. Na patok koki materi sori mondri. Pancaji kilisa suruga fa masi, nerfa masi decepa. Tapi kung kalau pada amalan na pengulut tak Sya'ban, dia tu nama rigangga maka di mata tahun dona. Biasanya peniti-peniti masjid seperti itu banyak. Apa magi jemaah tetap metoh. Terutama romundrina imange. Makanya orang-orang khusus tak terpai romundrina imang, orang-orang khusus. Minimal salah seorang dari 4 itu ada yang bisa dan layak menggantikan imam kalau dalam keadaan ad-daruri. Tidak mesti keempat-empatnya harus bisa. Minimal ada salah satu dari 4 orang di belakang imam. Minimal ada 1. Akro. Apa iko detosi gagak koro wedding. Sere nariko pole magamagan na imangnya.
Kacau biar jamaah boleh maga-maga. Terlebihku kelebihannya ya ko matata onronge riset dia masigi bisa dipantau kapan kita hadir, kapan kita tidak hadir, langsung faitah. Betul? Pada pengelut Syaban. Ya pengelut Syaban, cicap bawang, degaga mewe sakbir jamaka subuh nabita, langsung makutana nabita aina Syaban. Kenrolau Syaban magi napana cenia alena monroy onronna. Ya toro makanja tuan telebiku. Laifa fole ini fabir jamaah. Maka dari kongka sakbir jamaah kata Bapak Ibu termasuk ini fasafari engka bestita pada fariki fasafari. Ye ko cicamo dega galau masigi dega galau mas safari itu makanja ko makak ku tane ki magina pana dega ibu aji mas safari ye minggu aku tane ki maka sing itu pada amalan Nabi tai sahabat ibu ingin apa kotor bakal namu malika itu malika kong kafa birjama mafatu mak birjama sedi waktu dega hadir makutani itu malika pada malika wa inggabu yaftagidunahu ye ko dega hadir maka mereka dipertanyakan oleh para malaikat sesama malaikat. Ya ini kadang-kadang kamu makutana lesi carana makutana. Yaitu siro tau baru-baru tama masigi enakutanang. Dia nama kanja mapakoy. Ya kung kato baru-baru ni tatama masigi mak baru tu pakutan maginapan na tama masigi ero. Dito ka nang malasalasa. Mana kerja ya malasalasa tamu masigi. Waktu na din ang kanatamu masigi de gaga makakutan ang sisan na kasi na perengin jok ka masigi tapanita ki si bici-bici. Biasa to matalabi ko matandro-tandro de na milo jok kaya tu. Ya tu nape ya biasa wapak guruang. Ya kong kamelo bunga kilau masigi. Biasa lo pak guru, apa iya tu matalabi ko apa mulan na decengnya di kuatan. Apa mula ki lo masigi mawata, apa mula ki lo majuma mawata. Luar biasa ujian. Apa mula ki melo malabu mawata, apa mula ki lo masikir, apa mula ki melo mengaji mawata ya tu. Tapi kok jalan itu insyaallah ada si marajing annanungan na. Jadi apa mulan na decengi si bawa annanungan na decengi itu mawata. Sehingga biasa ya wapa guruang. Maka rekomelo ki mapamula lo masigi dega gacau balo yaitu waktu subuh. Subuh na tapamulai. Ya kumakutan mana ka waktu subuh. Maka dekat dia pada talinga iro hakilek-kilekeng. Sedina matin romo pero hakilek-kilekeng. Ay tu dekwe ka makok alena na dena na jami alena siti makilek-kilek. Na padahal kasi iya tu tomilo ay mapamula lo majuma mapamula lo masigi na tabati resaya tu joka kaga. Sisa na lato si masigi ni ta siki neng kalinga siki si bici-bici makutana pa jay biasa makare dina ujok kapingang. Napakuto hajok kana dina pa jati makakutana ta magana pamujok masigi makanya saya sering sampaikan masyarakat, iya ko ang kato baru-baru ngita bali bola mo jok ka masigi anggaplah dia jamaah tetap. Senangkan dia supaya dia lebih senang datang ke masjid. Tengok terlebihku, waktu nama kutana Nabi tari sahabat maka aina Syaban, kenrolo Syaban, degaga sahabat misangir waktu maka da kenrolo magi napan na degaga mewai sabir jama ke subuh Nabi ta. Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, dena kutana bawang. Na yakiar watun na makutana dega sahabat na misangin nalay sara na bitta na jokay bola na sahabat na Syaban. Asumsi pemikiran Rasulullah jangan sampai nih Syaban ang kamagay.
Apa iya na tu tahu habis jama lada, iya na sahabat tu lisa masigi lada. Magi na pa na de gaga, na de tu gaga sahabat na misengir waktu. Na le sara na bita na jokai bola na Syaban, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ternyata jokana na bita ko bola na Syaban. Napatonis na bita makrewe yaro sakba fole sahabatku to mabela fole bola na fole masigiku. Di situ di keterangannya hampir kurang lebih 3 jam nalalengi na bita. Fole masigi na lo bola na Syaban, kurang lebih 3 jam. Bapak Ibu, ye ko ibayangkan malala tatalujang. Sepakat barangkali kita mengatakan ya roh Allah lengeta pasti mabela-bela irapi. Betul? Ye ko talujangi malaleng. Berarti talujana peletu na ko malisulesi annaja pepe. Boleh bola na Syaban na peletu ko masigi na bita demi untuk bersama Rasulullah salat berjamaah. Talujana lelengi. Allahu Akbar. Nang kasih surat tak koseng kapai 10 menit nala tandre nala lengi pole bola nalo masigi. Nade nak kena kaju ko masigi. Koseng kawas koseng kang. Ne Syabat talujang. Nala lengi tu talabi ko pole bola na paletu ko masigi na nabita. Nade nang kadena hadir kecuali waktu subuh. Leturi bola na Syaban, ternyata ironewa isita na bita, bene na Syaban. Makutana na bita, te kenrol lau laketa. Sahabatku Syaban. Magi na diga gamewa ka mak berjamaah subuh na. Aga na fo bene na ibu Syaban, suron Allah Ta'ala, bila-bila tak lau. Kumeye. Demi untuk bertanya keadaan lakiku. Ia tu lakiku suron Allah Ta'ala sahabat tak Syaban. Napa itu dega gejok kamak birajama subuh nak si bawa si bawa sahabat nasabak mate yorona subuh. Jadi wale kesimpulan yu bacana ye hikayat makadaka. Ia ro Syaban tulis masigi tongar. Apa ia manina de gagai mewe na bitta sa birajama ke mati mani. Mati mani napa de gaga mewe na bitta ma birajama mati man. Ang kakoseng kaya manina tama masigi mati mani. Koseng ka. Ia pengulut tak syabah, ia mani nadena tama masigi mati mani. Ia makok koy mega mati mani napali bawa masigi lo mani sampajangi. Agap itu matalabi ko ko mati mani napali fatama masigi na yolona mani mangi onroy. Cendana monrin na imangi yolona imangi. Napi tu makare to fanrita ta pada berjama ko je lisa masigi ko je. Sedinna ngonrin namo pa imangi onroy apa angka tumatu sewa wattu lay bawa matokko kumasigi tapi yolona na imangi monroy iko tomate na cuma to talabi kung karma sire pong Allah Ta'ala nafatterui bicaran na benena Syaba makadai suron Allah Ta'ala ang kami melo utanengaki iya rola kekku rosyabas sahabata wattun na melo lepu engka telu erkada tina fakoli-koling naletu mako ko di upahang ini ubettu makada aga betuan na iroadan naro maka nabi ta aga memang tina fo yetu laket maka dero wing kalinga di capak daculik ko dia napa jati pakoli-koli maka beneng ma bela mopa beneng ma baru beneng megay yero ada talue tina fakoli-koli beneng ma bela mopa beneng megay beneng ma baru si komo na fakolin na yero ada na mati canunu na bitta yero wattu ming kalinga keterangan na bine na Syaban
ningarangi dia ya nabi ta. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Ningarangi ya nabi ta. Maka de fakashafna anka ghita'aka, yaitu to meloi lepu. Yaitu to madangnya, Bapak Ibu. Kasyaf, Allah buka, Allah singkapkan itu penglihatannya. Fabasaru kal yauma hadida, dengan penglihatan yang sangat jelas. Maka dia itu to meloe lepu, meloe pasaran nyawana na tubunna Bapak Ibu. Yaitu yukai pakitanna bakang engka gaganita, dia na pada pakitat tak engkai hadir irwetue. Kasyaf namanya. Kadang-kadang lengi nita lena, dia si cocok pakitat tak. Ide engkai hadir. Makanya roko turungi kita madang, aja amo teman-teman lebiku tale patokannya ro kedo-kedo na madangi. Apa ambang ngile-ngile fitangi alena, na lengi kedo-kedo na nele tefakita taidi. Saya ambil contoh teman-teman lebiku. Engkau tahu di masigi fa berjama makanja ampena maka sifat lah. Waktu nai hadereke ama dengan na fak kita tolino mitai liwa repana mau se. Aga je bahasana mau se masema ngose. Gelisah, mau se mato. Mau se irita. Baka tarak-tarak ye limai. Tarak-tarak ye limai. Dia napa aja tikedo ye limai, matudu-tudu bahkan. Maka da mana tahu engkai hadir puah. Nakule na bela Pak Haji. Wetuna madang witah mau se. Na belona ampe na lisa masigi fa berejama. Dia gaga bali bola ne wasisala. Patulu, pabantu, deko kasing, magi na mau se, watun na melo lepu, hadir kak mitai. Aro? Padahal tuan talabiku, iya rofa kita tak watu mau se, padahal dene risem maka da agai fitatosi wana iya rola potomada ri pengalatala. Wadi jaji fitangi suruga. Wadi jaji fitangi tuan talabiku, iya ro pamalat na sini na dece pure na jama maka dehe. Angkani DC mutaja ko kusuruga he. Ako bicara na kurangi kama pa ko rin alladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Yaitu to melo lepu to talabi ko asa makanja mo tapo na tawe mapan na numer tuju na riasangnya deceng. Itu ikiringan ng mereka dua. Sepi waktu namada. Wa abshiru bil jannah. Nenya ifacat diorio na sabak suruga. Maka di keterangan Andre Gurta teman terlebih ko yero malika ero ikiringa di pengalatala sepi lo potomadang na lebay fanina na pitangi la potomada he aja namu mause aja namu masisa Allah takapu aja namu mitau wala tahzanu aja namu masara engke suruga taje koy engkana pamala na decemu mujamai waktu mutuo suruga sehingga ipitangi ro suruga pamala na pengalatala matu di dece pure na jama yeno na sabari na mose macinaladda ni redu nyawana macam nalada ni tamaki suruga. Jadi kadang-kadang leng itu fakti tata letoi pitanya ke sila potomada itu. Kadang-kadang begitu. Tapi di sisi lain, wadi jaji engkai hadireki Bapak Ibu, engkai hadireki. Makanjak ladde amatengenna rifaki tata. Degaga kidu-kidu, degaga nu. Mam mekko si mekko nah nalalepu na to na tau to talabi ko din kana leja masigi apa sulapa kampo furamana ne wa malaga egana to fura na tipu mage wattun na melo lepu de gaga kedo-kedo maka de tawe po bela ye ko wite jana ampena belana fole ko agamay na kulle na belona amatingin na di ga nga nuno di ga kedo-kedo na
Padahal dero na irisa makada agay fitanya lena. Lengi pak kita tu kadang-kadang let pak kita na lena. Kira-kira tu talabi ko fitanya rana ka watun namada makar he. Ang kanihe rana katajak ko he. Ang kanya api malumpa-lumpa tajak ko he. Egana pura mubote. Matuntuk mana nga surimon riye. Ang kanihe dosamu atas salamu pamalana pongalatale. Api malumpa-lumpa. Api sepi kiri kanan ya wayasa. Kira-kira agalo pakedo tawe ko na selipuri api. Betul? Otomatis mamakko na sa bamagay. Ipitangi api maceneri. Ya satu si makan jama tingan na. Lain na pakita tak si bawa pakita na roto melo lapu. Jadi teman terlebih kung karena seri pengalatala. Waktu na can nunu nabi tak ningaraya ayae. Tapa langsung nabali benena Syaban. Maka do ibu. Ya tulak kay mo tumagi de na faja tipa kolik-koling benenge mabila mo pa. Lay fitangi ri pengalatala apalan na tungke jokana masigi Jokana masigi ku mewa kak birejamakeung. Telujan na lalengi. Boleh bolana na law masigi ku demi untuk menemani saya sholat berjamaah. Yana tu akka ajena telujange malaleng anajak kurang lebih pepe ifitari pengalatala decen watun madang sehingga makade Syaban benengnya wisanya mapaku boleh pamalak na pengalatala ko tolaw masigi namo mabila mo pa alalengan na iya ujok keto. Bapak Ibu, makukoi ka definisi ngapalan na to definisi decen na. Masang pajam magharibi ki ko boleh talun rakang. Koki masigi talun rakang mato. Deja isa makadahaga jero. Pamalak na aga jero perbedaan. Juga ki masigi ematu masandala Jepang, masandala Swallo. Lesu ki pole masigi lesu ki pole mak berejama tata sandala Jepang sandala Swallo lay bawal lesu. Deja gaga. Isa rosario. Apa ia kong mas safari mas sandala Swallo rojokkan mas sandala kulit lesu. Iga ngare na tu sandala nageci. Bawa ki sujada seddi ko tolo masigi tolo majuma. Lesu ki matu pole majuma tetap seddi sujadata. Deka ketambahan na. Betul? Memang kolino deni setengah karena. Talun rakaat sampai jata ko masigi magharibi ko boleh mas sampajang magharibi ke talun rakamato mas sampajang loro ke kumasige patan raka ko boleh patan rakamato sehingga biasanya nala ripo na tawe maka lebih baik ko boleh na pada moi de na pada magai ang kamatu sewawatu na pitangi pongalatala aga na sabari de na pada Syaban waktu na melo lapu ipitani apalan na law masigi nakada benenge wisangi mapako bati na pongalatala wala ti kotolo masigi mabirejama namo mabila mo pa na iya ujok ito. Allahu Akbar. Yang kedua, magato si pala surah Allah Ta'ala ti makada benenge mabarue. Makada nabita, ya tulak kita sahabatku Syaban ya kolawi masigi emewa ka sabirejama kata dua lafi waju nafake. Dua lafi. Ya rosila fi luka mama apa kemodele na bagia saliwang nalai falla fi awu nasabak gurung pasir di sana tandus kadang-kadang yero ya kumalalangi mabela mega awu jadi yero fakian na saliwar ro nalai falla fi ya kolatu di masigi na nabita lo ni tama masigi ma birejama nukani ro wajunna ro bagia saliwang yero fadno yawu. Yana rawajuna makanja-kanja bagian lalengin na faki mak birjama. Apa itu isunaka metoy Bapak Ibu kotolo masigi namode nama baru pakiata yang penting makanja-kanjai. Isunaka minyak-minyak mawangi-wangi na sabak tomelo mangolo ri pongalatala. Ponggawana ponggawai. Namode na baru, namode na masoli yang penting makanja-kanja isunaka mawangi. Risese tak burane mawangi. Afarfuki aminyak ki. Ia ko perlu masoli-soli yelli. Ya suruh mali ko pamakai. Taman ako sa jita de finale isu telepongi alinga kak farfu masoli-soli. Lo kak pake lo mak birjama. Selinga ki pungalatalen. Ajak nero farfu minyak-minyak mesimpuk. Apa ada nafaki faima minyak-minyak gitu mati.
Naluru matu lai fakir ni lo masigi sama na melo repak ingat na sidape tak mewe ki. Sak bere jamaah ko malipo na mana ngulun na sak bere jamaah kata mage bedak-bedak sempo tapake. Ya masuli. Menyenangkan Allah menggembirakan para malaikat, menyenangkan orang yang ada di samping kita. Begitu. Iko makun reye detosi. Ibu? Tabe, itu sih di makun re tabe. Dene sunnakan ni maminyak-minyak lo masigi. Dena kiap palang ya tu makun reye komelo imasu saliwat bola na minyak-minyak. Dena oding. Bakas salah cedek dosa milolongang. Ya ko masempungi bauta na masuki saliwat bola nang kaburane talaloi na mici menrek syahwat na sabari bauta sinin na dosane ruburane ni mana lolongangi. Hati-hati. Yaitu sina kiap palang itu makun reye mawangi-wangi minyak-minyak ko lalap bola cana saliwat bola lalap bolai. Naniakannya untuk ambo anak na lakain na. Ia ko laket tak taniakan atau minyak-minyak lalap bola talu memang ni mawanya leta. Ia ko perlu boloi minyak-minyak leta. Menyenangkan suami sama menyenangkan Allah. Aja na tak balik. Ia kuburan itu mata lebiku sunnah saliwat bola lalap bola makoto. Tahu tak lebiku. Nang kesewa waktu lesi pengulut tak syabah pole sak bere jamakan nabi tak angkatau naruntu degaga wajunna. Naukai ro wajunna fannoi awu nalai fallafi awu yaro nukka nalangi wonna ero todena keweju waju. Waktu nama dari fitari pengala ta'ala. Apalan nama bere waju namuni tu matalabiku fallafi awunna nak beran ifitari fuangi. Nah kada syaba benenge wisangi makoi batena pawala wang pengala ta'ala ye kong kagagata ya berang yero mabarue wak berang. Cenne yero walai fallafi au. Allahu Akbar. Ibu, siaga waju majelis taklim tak kola marie. Waju seragam siaga. Seragam majelis taklim, seragam apa butingan, seragam. Wah, itu tak lelis makoko seragam. Dena marigaga ikom kami matu hadalik na langit pengala ta'ala. Silakan beli baju sesuai dengan kemampuan tak. Tapi ajak na ifal lapo bawang ero agagay. Ibu di? Iya, dena marigaga fa nalatos siki asagena ngepengala ta'ala ikom kasih model baru lisi. Tapi iya rumah laungnya ajak tataroi bawangi. Iya kan misang dia tak perluangi. Di angka keluarga tak seliwak kampo ma perluangi. Aja tabal lapo ya nasabak mage na hisap matu seremoni itu angkat tuan talabi ko pura ulolongan lah loda ni sibukun na mo wajo SMA nang kamobi lah na tarulah da iha aja na naitaru iro agagay ya ko caw ni pakai apakah umpama ketinggalan zaman ni menurut ide aregi deta melo ni tamakoli-koli tahu tak berangi. Ya malas sige baru dia marigaga. Dan dia cate mengali kong kato hadale ya langi ripuangi. Tapi menumpuk-numpuk barang, menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk benda. Ini yang dilarang karena dihisap nanti di akhirat. Yang terakhir, tuan lebiku. Maka dai benena syaba, maka to si pole tipa kulik-kuling na bita, lakeku. Nabi na pongala taala maka da benenge megay. Maka dia nabita onro belana bolana syaba lakemu boleh rima sigi kalau ijok kamewa ka sabire jamaah kemak doko bawa bekal ye engkan adoko roti rako fa ande nara roti rako tapi iro roti dia nanre mana ni nak berangi nanre subue nak berangi cede asal doko pada tu jabah haji riole pak itu jabna haji rioloe mabele hotele na fole al haram ye koloi masigi biasa ko jokkani masigi kofir masigi matu nanre dia na lesu maka aja na to lesu pak mabela bawa-bawa ni andre apa kono modele na syabang tapi ro syabang dia nanre maneng ro rotin ro dokona tapi nak berangi sesa
Ternyata teman-teman biku waktu na melo la pulay fitatori pong Allah Ta'ala. Sehingga makade syahabat benengo isangi makarwe namu andre cedde mi pale. Roti cedde mi pale ya berana wala toki pong Allah Ta'ala. Iyero mega wa beraro. Mega panero wa beran. Bapak Ibu, Majelis Taklim Masjid Nurul Islam ya. Depa tu kapat tes sangi makada aga de cene tafandre kasi to pole pas safari. Talawe gelase di angka bepa. Namu tu mapak kue bate tak matwana nawala toki pongalatan. Namu jalang kote mapenyamwa nawala toki pongalatan. Apa iya tiak wisatoh itu pas safari cenapak kue narenua cenya. Maka dengka Andre na jaji engkau minum air cenir na katelomi si roa romi si kunjungi jalin silaturahim. Apa iya kong kama semua tu malabiku masigi iro apa kue balona cena fatu itu matalabiku iye PR na panite mako kue lo menili seki na sama iya komelo ipa kanjaki luar biasa ni kanjana. Ye meniro PR na panite kue carana tulita tambah nan nyaman nandungan iro pak bir jamaah. Apakah dia katanya teman-teman lebih si pakin reki. Cenna tu iro jalan aga sana be pairo cenna tu. Ye kong kafale alhamdulillah de gaga fale magamana. Kenapa teman-teman lebih nasabak mega ko kampung-kampung ila ilolongan. De gaga perhatian na iro bangun itu teman-teman lebih pak bir jamaah. Ya ko bangunan fisik cenah fato. Tapi non fisik ini jarang yang memikirkan. Padahal tuh terlebih ku ya pana sokku tu bangunan nama sigi ko dua tu ibangun. Ibangun ni bangunan fisik nama kanjak nama ballo pada ballo ni masigi tai. Kemudian itambesi bangun toi pak biri jamaah. Maka bate tak bangun yer pak biri jamaah. Ya lagi siraman-siraman rohani, bolo-bolo, ceramah, pengajian, kegiatan keagamaan, padatkan di masjid. Itu juga bagian daripada bangunan non fisik asana. Pada batina nabita si bawa sahabat bangungi masjid Nabawi. Apa iya kode napa kurang untuk lebih ku pikiran na panitia yang kamatu sewa waktu masjid talolongan masjid KDI kate doja iman. Lalu licak bawah. Bahkan kematu sewa waktu talolongan masjid LKMD. Ada masjid LKMD. Lari kate matin rodojai. Berarti imangnya bawa monro. Wabillahi taufiq wassadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.